اگر آماده کاری جبن یان اگر بیجینش نیش که و تایبتیجی ارشک پژایدی سال سر نافچین روجاوای کردستان بکوا که الهام احمد تایبتیجی ماجه پیکری نجارای که چوب تایبتیجی نافچین کردستانی تایبتیجی مبستان روجاوای کردستان البرانبری وان ارشن ترکیه خوب پارزن چل پیش وقت بیتکن جبوی رایگیری کردن الوان ارشان نزار موسا اندام دسته سیاسی پارتای کتیا کردستان سوریه پای که راست خودش وینا ادگل مدار برای نزار افدمی باش جاره اگر ام بیجین هایدار بوند یاره یعنی پشت راست کردن که چندین جاراجی ترکیه ایدی هرشین وی که کردن که دژنیش که ودیس اپراسیون دست بکن آلین کردستانی حتی چرا دتکارن و بهفدنگی ریگیری که الوان ارشاب کن بریا که حاضری تمام بن ین ترکیه و گروپین سرپویوه بله دم باش سلاف و ریز جدما كدريج دجي شخوا اف هولو اف جفين امبيجن كوج الي رژیم ترکی یکو د علی کردستان سوری دا لسر سینور کو تم گفال الپارتیا پککت کی بهتر کو اوید بیجی هبونا پککل دوری هيا و بهتر للپارتیا ام بیجن یا کو بسر پککل دوری دد کی افتشتکی شو سیاسی تم ترکی تینی زمان یا دی باوریم د درا کو بهنکی هنجد جی هنکی خورتد وی آلی د درا کو کردی بطایباتیا کو بریوتی کرن او جی آلی کی سر امبیجن نیزی کی پاکا کدیا او شریکاتی جلگل پارتی سیاسی چینه کریه دا امبیجن حالک گشتیت حالک سیاسی دا کو هندی ترک جی و امبیجن هیزن اف دولتی و اقلیمی جی بیجن ایرو کرد تمامتین آن امبیجن پیکهاتی دوری بهورا ویدر بریوت بند امبیجن نتنی پاکا کنا آن وکی دینا یعنی اف هنجتا هنیج مجدستی وانا درخستیا اف جوی آلی و مثلا یک ریزید باوریام دا چین بوا و هنکی بیک رنگ و بیک دنگ هنکی دور مخابن بریوت چه و او جید بیت صدمک و نعاری کارا هنکی برنگ کی دیپلوماسی برنگ کی بریک و پیک هنکی زانبون تی دوری کرن و ریل برواتشتا وری گرتن برای نظر تبحثات درخستن آیان جی نهیلان اوی هنجتی کر اواکو ترکیه همی گواد کتا هنجت و ایرشی نافچین روجاوی کردستان اکتت اوجی هبونا هیزین پککیه پلانک نینه حتی اگر هم شوان هیزاجی بحثکین اوی نزیکی پککینه هیزا که خوجهی ریوبریه که خوجهی یا باشتر هبه سردمانو که یا بریجی یعنی ریکب همی هیزین چین یعنی دجیوانا چیزین گلوانا بد ایدی پیک و وان نافچان پریوا بن بیکو هنجت دست پککی ده هبه و کارتج حتی البرانبری ناتو یجیب کارتینت بجد اوه پککنه هیزن نزیکی پککینه از سنورا پاریزن پلانه که هوصا یعنی یا برعقل نینه یا جیاب زحمته باوریا مده تم جیم تی نظمان شو یعنی الیکو ایرو دوری بریو ده بهنه جویتی خواستن جویتی خواستن هنه کی اوی دین پیشیا خوا و انجام سیاسی بری ام بیجنش 15 سال حتا وکنها هنه کی نسرکتی بون یعنی هنه کی چلو جغرافیا کردستان سوری جهفکات هنه کی یعنی سیاسات خلات ام بیجن اف کوچبری علی پروردا اف تشتی کوم کارن بین زمان بون صدم کو دورجش خو والد بیج علی کی دید جی سیاست کا براستی جی نعقلانه الدوري دچ سری و ناری کار او علی کو يرو دوري کنترول جیت کی د باوریام د گوه خود گری تبلی هولن گل کی هات دان ام بیجن بسرپرشتیا جناب سروک برزانی دو سه هاف پیمانی چه بونجیل هرما کردستان پشتی و حول کدی جهاد دان لقامش لو ام بیجن بن سرپرشتیا بهتر آلین قصد و هیزن امریکیل دوري د مخابن او جی بن پیکرن کرن و خصنا صدمک او گفتگو جی بسکنن د باوریم دا او تفکیر عقلانه او سیاست نه کرن کو هنه کی او ام بیجن مهانه و تشتی کو ایرو خلق شور سیاست
بکه و بلکی جالینا بدخی هنجد و المجی خوشته یعنی ابجی جهه پرسیه مثلا انو چما اموی کاری ناکن باوریام دا ابشخونا که بن خدمتا دفری دا و بن خدمتا ملت کرد و بن خدمتا ام بجن سیاستا کو ایرو الدفری دا بریوت چی فاجبر ولوجی ابجی حموس صدمن کو ناهلن ایرو سیاستا کا عقلانی الدفری وری کرن و دا باوریام دا هیزی کو ایرو دفری ام بجن تم قفالد خوينين تاني بوا روجانا جيانا خلق الويدري براستي جي كتيا مطرسيدا وخلق جي ايدي ام بيجن پرورده ما به نا جيانا كخوش ما به خلق جي بري خود سينورا جبر سياستا ك نا عقلانا مثلا نمسلا ايريشا تانية مثلا نمسلا قفات تانية مثلا جيانا كرامات او جيانا خوشا وش خلقي روري تابين كرن يعني قلك او كريتيرين او معايير جيانا خوش خلقيرا ناينا پیشکش کرن دا ام بيجن خلق جل سر عرض خوب مينه و ام بيجن فشارجي لآلية الريفبرية دكي كو هناكي او جي سياستنا عقلانا البنقها خل بارتية سياسي الملاطي خوفا قري و هناكي سياستا خلط بسكنيني بشيواكي دي دس بيبكي از بحثها الوسط الروسيين در بازبوي بكم و فيجاري حتى تشك راده روسيا ضد الهند بيان جوان نافچا بهلا دي تركيا بكيف أخو إرشاك بجاهي أوبراسيونا كدن دست بك يعني حتى تشرد دشيت رجلي بك جلوبا كاسك هلنا كد برجان ديا كردا دا نافشين روجاواي كردستاني بله شخوعين أوجد آلية سياسية دكوان بين نظمان ريجريا روسيا عن غير روسيا الفاقة فيه هني الفات شتكو الدولة شيد بن نباوريام دا أوجي أمكتنا مرحلة جديدة أو مرحلة جهات جريدان بفي شري أم بيجن نافكي ناف دولتي لبكن أم بيجن نافرا غربي وروسا دا الأوكرانيا كو أم بيجن جويدري هاتا حركاندن وهاتا دفرا أم بيجن شرق أوسط كو يرو أم بيجن السر عرضا غزة كو إيرو الشري ام بيجن كتا أصطك جديدة أو جي باندورا خوا إيدي السر روشا سوري ودفري حموكي جوي بكي دباوريا مدا كو أف شري كو الويدري شخوا بردوامي تيدا چي ببي وهناكي غرب أو فشارك زيدل أو بكن دباوريا مدا أو ترس هناكي السر دفرا ما قلكي چي ناكي بقدر ما أنه ترسي بهتر السر دفرا إدلبي والدفري دي تشيت كيج آلية روسادا أو دفر آمد باوريام دا أو إيريش كوتينا كرنج آلية تركي دا تاني وكان بيجنش آلية أمريكي شعب جهاتية قرتن كوتاني بآلية درونا بي تالية أم بيجن أرماج نخوي استراتيك جيبكي وتشتا كوت خوازي دكي بيكو بكوي سينورا دا وبيكو قربالغا كزيدا چه ببي وأم بيجن أو أرمانجي خوب تشتي خوب بيك تيني ومخابن تاني يعني ياكو زاريباوي ديني ملطي مد ديني ومستقبله وبيشروجا دفري وزاري باهني الديني دباوريا مدا وكو تاني زمان مثلا روسا وغير روسا جد باوريا مدا وقالك نجهي انترساوا بقالك زيدا كود في مجارده بخازن ريل بر بقرن ان او ريل بر نقرن تاني برجوانديا روسا تي دوی مابه دا کو انو هیزی کاربید آلی که ده هیزی امریکی بوی آلی دا باجونش دفری سرانسری سوری درکون دا او بمینه و ام بیجن انترسی وی بمینه تنی پشتگریا رژیم سوری بکه یادی کو تی خواستنش خوا ام حموجی وزانن آلی رژیم ترکی بهتر ترکی هنکی گریدای هنکی تيكلين وي استراتيجي هناكي بهتر د آلية غربية دنا ود آلية أمريكا دنا دباوريا مده هناكي كو أمريكا حتى أمبيجن جلوبا كاسك آن وي شاف قرتنا خو نسكنينه دباوريا مده تركي زيدي و تشتكي دي مطرسيل سر دفري ويچينه حتى البرانبري ناتو يجي چونكي أفيجي بكارتينه وكا كارتك فشاره اندام تيا ولاتن كون نود ابن اندام ناتو دا وحتى شر دب تيبتجي تركيا في جاري جيت شت بتشتهي كي وصاب إيرشك وصاد درباس بك بله شو تشتاكو آلية تركي هناكي أمبيجن مطرسيل سر دفري تشيت كي تركي هزا دوامين دناف ناتوي دا وهندي دغور قانون ناتوي دا جو وقتي أمبيجن مطرسيل سر سينوري وي تشيكرن نت تركي تاني أمبيجن إيرو هيريش تي سر دفري جبر ولو جاجي جيتي قرتن وقتي فشار الدفري تينا كرن جبر ولو بناوي ناتوي دبيجي ودعوة الأمريكا جيت كي والهيزة ناتوي تبعي جيت كي وند في أريكاربون دفن هكا ونا
کار جبند و اون چاوی خوشی بگرن ایرو چما ترسیل سرسینور ما چی ببه ام آزادن و مخابن او تشتتی سری جبر جعالی کی دا هنه کی بناتو و جگری دایا یا دوی جعالی کی دیده جی او ام بیجن هیزن امریکی هنه کی مهانن هنل دفری سر ناينا كاركرن كو امبيجن تركي وغير تركي عايل بكن سرفائي ريشيني او جي جانب سياسي كو كارتي دا نايكرن يكو امبيجن بخلطانا ري وسياسة الدفري تيكرن ونأري كارا هنكي سياسة الدفري وري كرن وريل بربادشتا وري كرتن برئيس نزار موسى اندام دسته سياسية بارتا كتيا كردستان سوريا باكي راستخو بري اسكايب بيز فيانا قال مدابون قال لك سباز بوا اربجي